Il-Gvern u l-Kumpanija tat-Telekomunikazzjoni Vodafone iffirmaw ftehim sabiex tissaħħaħ l-innovazzjoni f'pajjiżna. Dan se jsir b'teknoloġiji ġodda fosthom il-blockchain, l-Internet of Things u l-intelligenza artifiċjali li huma maħsuba li jieħdu post it-teknoloġiji preżenti sabiex jittrasformaw metodi tradizzjonali tal-ħajja. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap Eżekuttiv tal-Vodafone fl-Ewropa Serpil Tzimuraj, iż-żewġ naħat issiġilgħu qbil biex fost l-oħrajn tiġi implementata sistema meqjusa rivoluzzjonarja ta' smart parking li se tibda bi proġett pilota għar-residenti luqin. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri spjega li grazzi għal ħiliet ta' Vodafone sal-aħħar tas-sena se tiġi installata sistema li permezz tagħha is-sewwieqa se jkunu jafu li ma parkeġġi huma disponibbli. Tinsemmu kemm il-darba Internet of Things imma ħafna nies jibdew jgħidu daw x'inhuma Internet of Things. Eżempju prattiku huwa ta' smart parking fejn ħajkun hemm sensors imwaħħlin fl-infrastruttura preżenti ġifi triq fil-parking base u inti permezz ta' app mingħajr ma tħallas xejn żejjed dak li jkun jaf dak il-ħin stess li ma parkeġġ hemm available u fejn qiegħed available dak il-parkeġġ f'dik il-lokalità u f'dik it-triq partikolari. Il-ftehim jitratta wkoll inizjattivi li se jsaħħu l-mira tal-Istrateġija Nazzjonali Diġitali 2014-2020 ta' Malta. Il-Kap Eżekuttiv ta' Vodafone Malta, Sonja Hernandez, qalet li dan il-ftehim huwa pass ieħor wara inizjattiva ftit ta' xurilu li bieħ tnedew set ta' smart bins f'diversi lokalitajiet. Saħqet li permezz tat-teknoloġija pajjiżna qed jagħmel passi biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies filwaqt li jgħinu lill-ambjent. Out of this collaboration with the government, the launch and the pilot of smart parking thanks to Internet of Things, and we really hope that we are going to really bring more efficiencies to people's life, but really not having to drive and spend so much time looking for a parking, and also will help us to reduce also the environmental impact by reducing the CO2 emissions. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan il-ftehim se jmur lil hinn minn proġetti biss għax se jsaħħaħ il-litterizmu diġitali fost il-Maltin u l-Awċin. This memorandum of understanding is not just about pilot projects, but it's also about increasing awareness about the disruptive technologies. It will help to enhance the digital literacy of the Maltese population. Il-Kap Eżekuttiv ta' Vodafone fl-Ewropa, Serpil Tzimuraj, spjegat ukoll il-proattività tal-Gvern fl-innovazzjoni waslet biex Vodafone tuża lil Malta biex tipprova t-teknoloġiji l-ġodda tagħha filwaqt li se ġġib uħud mill-aħjar imħuħ f'Malta biex joħolqu prodotti u teknoloġiji ġodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.